Ebi byona byezireho bwanyuma ya TV West Kole ko busasi bw'abantu baburijo ababiri nibetombwitire ekitongole ky'enguuto kubarafukira kandi aho bagire kwizira bashangira orutindo rwa sisikire na namizi garushazireho batyo nukwe ku rukinga ngo abantu na munonga bibyiruka babe nibetorora handi babanze barukora Oruguuto rwetwaza kandi kukurukora enjura yagize yaturemese kweturemise cyekozire yareta ngwini yareta nanka floods zije zashwekaki orutindo so hatiri very dangerous nicyo kiteriro obwapa side ya ruguru kuriya rukoreka ngu diversion abebembeze ku Rugumoro district ya Sheema na Niyambara kachebagwa abakozi ba Unoro Maraka bwanyuma yo kureta ebyoma batyo bakavugarurayo ngo bashanga hasisikire harahango eva babaresere teberuka habaza babazi wowe abo ngongo ryo wayinura namune gari hati kangu etentu kwenda go Oruguuto babanza utwore karvat sari waura babanza ukore big karvat sa mubanza ukore big karvat sa garayo equipment ahasa twanteka tengo buremezi bwa Nyakambu bwaza kwaho itunka bembezi nchitusasa nchitukwata omunonga abo kubanwa byo kwetwanteka tengo abantu bakutunga buhereza Oruguuto barukora orutindo barukora bamwe mu batura na n'abavuji b'ebyiruka abo twagambaho nabo bayitera enduru Akwa president witakija yaja unaza kukora Oruguuto konka ntureba ntugombina nturara ntushaya numutushayura mwe mutushasha munonga ahabw'embeera president yatiremu kandi bakanga kukora orutindo rwa Nyakambu amizi gakwija gahene tukagwejwe ruguru yiza gatwe kansarwa omu Oruguuto abayinurambikaho na nyuma abaze batustopingire bagira ngo stakarabaho abantu nyonkanye wa boda mbe nyiro muntu gweju nahendera muhinduriye buciro mugariye katara ahabwe ensonga y'amizi ga Nyakambu ngabayine bwana giso ensonga ije twakibahereza kubiyizire bakoreye bareta biri basanga bareta obu pipe baturetse no pipe ubwahatu wabora Nyakambu orukwenda kuza rubindi aho babiri batwara 10 no yetorora kabwohe bakwiyaho mutwaro gumwe na kakaga rero n'abakashari bino kwetorora kabwohe n'ingabo hweju amakuru agagasha kwa Mayiko atwakire